Tujuan mendatangi anak Gus jauh mana? Ya. Tatap krina wis sita ding kendu. Ya, Belarikan tapi bergawa saku tupungku pagi mata kiluku gazapkan dulu bertangis ku bandu nanam kamze lake tempat terakan kam lawase kepe maka tergejar ukurku baba sikala tidur apa yang lebih bapa siku turikan sui sampai menane siku belas ke ajar-ajar aku minsur semoga biar kelaku ngerana salah ulah teridah bapa kamu kendagian dekrina kade-kade maburi luku utatap krina labu kepenkanze uisi ku tadi kenmang tatap-tatap tamar teneni dunia kuwekan bapak ya melengan di bas meriah wisiku tadikan mantan tap-tatapan tak berterani dunia kuwekan bahagia ukurku pasana murde maju-majuan kam krina ku tadikan apu silung nindunge kuwekan bapa ya melebih pas
bapak ngomeang kadu nanam kamselaka tempat beragam kam lause tepi maka terkesan ukurku baba segala pilihan apa yang lebih bapak si ku balaskan suwi siapa yang yari si ku tulikan ajar-ajar ya aku binar semakan biar kelak